Pemirsa pasar relokasi ringgenah parkir kantor pemerintah Kabupaten Jemberana kepanggih sepi sangkaning akeh pedagang sane pindah. Akehan kios pedagang sane sampun kesiagayang utamanya ring blok tengah kepanggih kosong santukan akeh pedagang rereh genah diosan. Kanton wenten sawetara pedagang sane madolan ring pasar relokasi Yadiastun sepi sane matumbasan. Sawetara pedagang pindah madolan ke genah relokasi pasar Ijo Gading utawi ring jero ipune. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Jemberana Ikomang Agus Adinata Mausang pamidabdab utama sepi nyani pasar relokasi sangkaning genah nyane doh saking pembeli. Kanan inucap mabinayan sareng pasar Ijo Gading sane rame antuk jual beli. Ring pasar Ijo Gading sani sadurung nyani sepi rauhe mangkin kaanggen genah relokasi tambis kabungkah 4 daw. Ngawit semeng kantos kala sande, para pedagang pasar umum negara sampun madolan Yadiastun wantah lapak ring pekarangan miwah ring ajeng pasar. Ngelantur galah wengi kantos semeng kaanggen para pedagang ajengan sani sadurung nyane ring pasar senggol. Yadiastun sujatin nyane pemerintah Kabupaten Jemberana sampun katapisan ngererahang pemargi mangdani pasar relokasi ring genah parkir kantor Pemkab Jemberana nenten sepi nanging kepanggih kanton sepi sayang sareng pasar Ijo Gading. Rahi mangkin wangunan pasar umum negara kantun kabecikang nganggen anggaran pemerintah pusat tambis karo belah miliar. Anceng nyani Juli puniki pasar Inuca puput kuangun. Sadurung puangunan kekawitin kali genah relokasi sampun sayageun nampung para pedagang. Ring parkir Pemkab Jemberana nampung samas 3 putus pedagang. Miwas 106 siki pedagang ke pasar Ijo Gading. Nanging perdagangan pini rame ring pasar Ijo Gading kepanggih nampek ring pasar umum negara. Surya Dharma Bali Pos Ngoningayang.